Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast, where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kāhu me Te Kaipāmu. There are two kupu hou. The first is kupenga. It means net. He ika I mau I te kupenga. Fish were caught in the net. Our second kupu is toro, and it means to visit. Me toro atu tāua ki tō whāia. Let's visit your mum. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna na hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kāhu me te Kaipāmu, nā Aesop. Tērā te kāhu e kaha nei te aruaru I tētahi kūkupa, ka mau I tētahi kupenga, I te pātiti nā te Kaipāmu I hora e tārore ai I ngā korau. I te kitenga a te Kaipāmu I te kāhu e nonokea nei te kupenga, ka toro atu ia, ka puritia ai. Ka ino I te kāhu ki te tāne e wete kina ai ia, me te whakaaroha o tāna whaaki, ka hore ia mo te tūkino I aia. E ki, he hara tā te kūkupa tūkinotanga I whaia ai ia e koe, te whakahokinga a te Kaipāmu. Me hara wāke, ka kōwiria tōna upoko. Ko te kiko o te kōrero, ko tāu e pai ai kia menga mai e ētahi atu, me pēnā atu e koe kia rātou. The Hawk and the Farmer by Aesop. A hawk, pursuing a pigeon with great eagerness, was caught in a net which had been set in a cornfield for the crows. The farmer, seeing the hawk fluttering in the net, came and took him. The hawk besought the man to let him go, saying piteously that he had done him no harm. "And pray what harm had the poor pigeon you followed done to you?" replied the farmer. Without more ado, he wrung off his head. The moral being, do unto others as you would have them do to you. Tēnā rā koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhangareo, punareo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi, hei aha kua nei e hoa mā.